Ka dorbar shnong mukrok pelun hakalai terik nok prak kala kentu ye ka sorkar jela bakan tuklar lem halor ke jingken nok wan turput jong ka Karbi Anglong Autonomous Council KAAC. Sya uput usam jong ka shnong mukrok ka bahap apok Kalaskin Block West Giant Hills District. Ka kenhun jong kinong sensyar shnong kala lek ya kendu bat IT ru ya ka dorkas sya u sembut Menteri Rangba uba khmi ya ka tenat kampok ying uba Preston Tensong bat sembut Menteri Rangba uba khmi ya ka tenat penroi sor uba snya balang dhar ha ka bai dei bat kani kapang. U chairman jong ka shnong ba Chilangki Phawa ula kenok ba ka KAAC kala beteng ban kentur syapo uput usam jong ka shnong mukrok. Katkum ke jimpen benar ke bahag arp santrik risau kat khandai spat ndri pupra bala penbenar da ke office ke Giant Hills Autonomous District Council JHADC ki jaka jong ke shnong mukrok ki hap syeduk ke elaka labang nong pelut blok 1 lani ke shnong moy koilum. Henry ke sarkar Asam kala kentur syakini ki jaka jong ke shnong mukrok mentala katu kat ni snem da ke bapenyeng ru ika forest beat house hapok ke shnong mukrok ulaong. Ulaong baki nong shnong ka mukrok ki syanyak teli ban yo ye ki ding thang na ka benta ban syat ban tiu bat ki weipat ki jingdon kam da ka balai wat syaki jaka khlau jong ka shnong naduk ki por ki balarimba. Henry menta ki lahap ban perkhat arsin bat syapting ban lei wat ding thang syaklau jong ka shnong namar ka jingwan kenturput badang syan ka KAAC. Ka KAAC kala khang persyak ru iki trai shnong bakin lei wat ding thang namar na kaliang ke KAAC kala kam bakani ka khlau ha mukrok kadai ka jongki ula benram. Nalor kata uba Phawa ula kenok ru baha ubenai risau baladem. Ka KAAC kala pom ya ki ding na ka benta ban shnaya ka surok hasalang mukrok da ka jingtmu ban penkelak per slasha ya ka jaka. Bat ka dorbar shnong mukrok kala syim ya kani ka jinglek ka KAAC kum ka kamwan kenturput jubor syaki jaka jong ka shnong mukrok. Halor kani ke jingwan shna surok bian hapok kathan la pentip ru syaki bor district ka West Giant Hills. Watla ki bor district na West Giant Hills kila lek jurip ya kate ke jaka bat pensange ya ke jing pentrei Henry u kontraktor syem laburom ya ka an bat beteng ya ke jing pentrei Mariam Mikno u magistrate na ka shnong mukrok ong ubak Phawa. Haba kerpat ya ka sorkar jela bakan penbiang ya ki bor pahara ki baklan kenang ban khanglat ya kini ki kambean bat ban pensange ya ke jingshna surok bat ya ke projek per slasha hasalang mukrok da ka KAAC. Bat kuba nilai benar sepang bisnong juni ke mukrok bat kejingjia kaba dang sudah jia haus nama ajar kuar jing syasiat ya kejingjo kejongi kejing senosi kaba tang itu kata-kata kejingjo ya kesnong mbak kejingjo jongi ya kisan mungkin mesin beliau ha ukuli jong ka soka kibeliau jong ka soka Asam bat nak kapor ini kejingle jubor jong ka Karbi yang ini kesnong bat mentaruh hak ni ganti kelas tang biang yang ini kamle jubor jong ka yang ini kesnong bat mendapat kelas tang ban dan jubor di klau kita jong kesnong diberi di risa jong kinong jong kesnong hakaba kala pendilan di dinding bat kelasna yang surok hapo upur uang jong kesnong bat kumban chu kedeu hamne kalau kita kicing le jong Karbi Anglong atau Autonomous Council hakaba kelasna yang surok bat kala le jubor di klau jong kesnong jongi barang dei kesnong ba ladon ya puruang ladon ya kamap bagi kamap coba senang ru di bala kedeu ya ki panrilan coba senang bala itu daga Giant Hills Autonomous District Council lembar notification ke barat tenika JHADC kala permi ha ka arusan trik jong Oktober kendai spa di upra senang ke ladon ya di Islam babiang di ladon ya ka puruang ya panri jong senang Henry kene ke KAAC kalau le jubor kalau sna kalau kalau sna yang ke surok kalau le jubor ke klau kita diberi kisah ke senang padahal kalau ni jingjia ni nak le tu senang kalau lagi trik jom mulai Oktober jom senang baca sau ni la depo yang ke komplain cha office jom deputy commissioner jom West Giant Hills district bila bu roi komplain nak keju ke sini bila bu keju komplain shall SP jangka West Giant Hills District, but what shall CM jangka Giant Hills Autonomous District Council, but shall video, but shall in charge jangka Barato Apus,
Wat hadin kata hadin kacin bu kecongi ya kena komplain sakit kibor kiba lepek ya ka kendeu ka siap pat kiba lepek ya ke ani aku ke distrik kecongi na kalian jong ka distrik administration kau kelapa di magistrat kiba kelapa ru ya video pada ru border magistrat kalau kilawan wan inspect ya kata dasar ya kata kacin kata jisa kata jong kata ka klau jong senong jongi Henry hadin wat hadin kataro ngim yo I ki kata ka jingtre ki jingle be an ka jingle chubo jong ka KSC kala dan ten hadu menta but haga aku pratrik jong ude bunai nomor jong lusnen ngilabo ya ka FIR apa ka barato apus kalau kene ka jingle jubor jong KSC ya ngikum kesnong but ngikum kesnong kibriu jong kesnong tang banjai lagi nang taro adon kajing ting kajing smith nomor kini kibriu jong ka karbi kiba trei bakta anta la spot iki da kiba bon ki police force ki jongki but hagale hi keju kesing ka pratik jong punai nomor nila airo ya ka complain nila ayam ya ka complain sya u siang jangka JHDC ba mi kerpa di ban intervene halor kane ka jingla jubor jangka KSC yaki komisioner ban nila airo ya complain ka ba nila kerpa ya deputy commissioner ban intervene ban perjo ya ka rat kejongi nomor ba menta ka hok kejongi kala syakni nomor batang ban lek beri lek risa cakap cakap kepada hibok pupur uang jangka senang kepada ke kelau kepada ke cakap jangka senang ngim pinong senang kim lakso but kalau kini kecilnya walaupun kita ni jangka senang ni laman kalau bu yang ni kecilnya bak mentah kesini ni kum pinong ilam jangka senang hibrok away harangkat bak senang hibrok away mentah kesini lawan bagi kenduk ya Deputy Chief Minister pada in charge jangka Home Department jangka Sarkar Jogi I Sir Preston Song. But nila semit lagi ya kena ke memorandum. But agak cukup porong nila ya jawaban kendu ya I seharusnya mahalang hari pada Deputy Chief Minister jangka Sarkar Jogi. But berdiri agak cukup por I Chairman jangka Regional Committee jangka West District. Berkali kecu I kami memorandum bila yo pan ai haki joki ban bila yo pan rusnya haki kecingnya jong ba ni kum kesenong iraman berkali kami memorandum bila kedau syai ba sepang kecingnya ba kesenong kalaman sepang kata kecing kecing switch pang ki pun kecingnya ba ni kum kesenong bila ikedu mentah lembah kene kecingnya cukor jong ka Karbi Anglong Autonomous Council berkali kami memorandum bila kedau sepang kene ka ikut islah ba ni kum kesenong nila yo ba nila kedeu ya kipun kecingnya ba nila kusnya ro sepang kita gaji ka ba nila depan kusnya sekitar jangka administration ba akan gaji kedua ucap iki nila kusnya iki sepang ini kecingnya teknik apa kusnya ya kasenang joni nama apa kasenang tolong kepada bah aduh kata-kata Mar kesenang joni ro ilong rap kata kesenang joni tolong bisa penriang sya kata jaga atau bah hijau rap tengiru ngirim anta ngi sya banten kam ya borok banten kam kum keding ngilak pansyat ngilak secinta na pansyat jur der hutan bak donru ya kecaka pentor kebahaya kapentor kebah kibru jongi iar yang berhadu mentah wadlah kata ka forest kids jongka asam Karbi Autonomous District Council kepadon popul usam jongi kum kesenong pro teknik om kenram dim nama bagadai kohok kejongi teknik mentah kum kesenong ungkapan bersenyum nimat ya kiciknya coba kerau ladang gigit ya gading ladang gigit ya gading kang ban syetja ban syetjur
ter buta daun teng ni sat a ya uplang bansinaji lane bansina trep syaki jaga kita ni jura te kini kikarbi kimla ki khambek ni kompesnang haban pot ya uplang lane ban pot ya gading namar ban kam bansinaji lane ban syakja namar pum kina bendong misat ban kam ya gading Telada umi sarkar jeng karbi wadon angta bertodon ka freskar lada kilap bakin bat bek yang kali bat beru bat syok bat pen smik yaki beru jongi bagi habru pan siu ya kafan kebahaya teni kompesnong bat kum kikun jong kesnong Kimat bicingnya bakiting namar bakun nutsyo watang berlek berat sya kata kalengka kabang jura kenamar ba kata kalengka kabing idei banrat bentar namar ba ka asam jong ka garbi atau morsisi konsul kala kening jubor baka donru kata ka bid house ke jongka marsenta perkesnong pro na kata kadau ngikum kesnong yawan hangne ban pensio ya kasarkar jela jemi bahkan bang cisendom ya kena ke bid house kepadon marjan putusan jemi lada kena ka fresh gat kadom hangne hajaka kebakas nong jemi ikun jemi kimat sibun kicinge lada ngiduru ya keding lada ngiduru ya uplang mansinaji ini ya ona ya kata keding namar wangi kisnong kum kinong kendong isat pan penukam ya keding tingi mat itu tagajing bar tingi kirmen scam bahagane ke sarkar kan yosnyo ya gini kijing pesnyo jongi kum pesnong mukro bakin dale kloy ya kane kakam kenang bakas nong jongi kan yos songsuk hakata ka bentar bakas sarkar asam akarbi atau posisi konsul kakini jubor ya kacaka kade cekal hok jom kasino mukro kam hab hak disputed area ne blok bon kalau mainly kade ka kasino ka bahap hako ka mekhanya kada to snem badon ka bin house jong ka forasa sam nila ai to memorandum sa kasorka unta la tharai bagi spa pergi ngada ba bat kato ka bin house ka remain bi to ka don rin to hado manta kalong pe to tena kata kadau na kalian jumi kum kasyon pro mainly I concentrate for the Mukro village namar ba ya kan ka blok 2 is not our issue kade issue jong government Henry ka kasyon Mukro idon ka jimpat kli namar ba kasyon Mukro man kasyon Mukro hado kharmi lakum no pra kilometer but kan net difference with the house jong ka west ka yang mong ka don makutang hasinong ko kumba itu urang ba sinong sekretary sinong makremantan hilayo snyo pengisya pensitom na ko itu puasa ko ta hakata to kom ngaterpat ya ka sorkar jelajumi badon hakabor bat ya phi ki parado prasnam mapin sim ya keneka jingkit kle na ta ga bangre ba ka sikas lada kunta nin poise munsuan adu kontiar lanjut hadin pat hadu khurmi menta par hadu sinong pro ka eka solution hadu kita nimbar ini teyoda se ka sarkar bangsuar wasim kale kene hendrai kumbang yoi baka kalong uncapable to challenge with the outsiders but of government Jumpi Pakistan. Dalam kata-kata nak yang sungaruh kum senang senang ngakarpat yang sarkar bahkan simkia yang kami im kami abjun kesehatan.